nemate previše vremena da razmišljate. Na koji način brzo potezno pravite odlike. Tako da, Možda možete preko mobitela, šta vam kako vaše? se vozite, dobro. Nema laptop shift, tako da... Aha, dobro, može se. Jel imate svi laptope? Možda imate potvojeno za... Evo, Možemo da se Kome je fali laptop, može sam. Imamo još jedan laptop na raspolaganju, samo nisam samo vidjela. Ti se to možemo otkriti. Koliko je lakše, mislim, možete vi poslala samo e-mail. Evo ovdje ima još jedan laptop ako neko mi treba. Moja. Samo možeš da svoj e-mail. Koji će ovo? Mogu se na svoj e-mail. Možda se više koristi engleskim jezikom ostatku dana, nadam se da je to okej, to što imamo baš. Može? Moramo se Ne.
rezultata. Samo imamo nešto decline tendency, to je najbolje. Ne morate, ovo je nešto što skupuje podatke, imate ovo decline tendency, tako da možete samo to skipati. Da možete ranije doći do pitanja. Možete samo ovo decline, tako, Marija, da se i to samo decline. Je li neko uspjela doći do testa? Aha, i kakvi su rezultati? Nemojte još govoriti, možda se ti šapiše i tako. Ali ne treba uopšte uzeti neku statistiku sad. Da vidim, jesu se moje asocijacije ništa promijenilo. Šta? Što?
Da vidimo. Evo. Your response suggested a moderate automatic association for male with science and female with liberal arts. To je meni izašlo. Meni je for male with family and female with career. Drugačije. A jesam na telefonu radila ili? No, ja. Da može to malo Dobro, interesantno. Okay. Imamo li još nekih rezultata možda? Imam ja sam se radila sa family i career. I ja imam strong automatic association sa male. A nemam strong automatic association of male with family i female with career. Nema. A što imaš strongest? Imam visok association muškaraca sa karijerom i ženama s obitelji. Dobro. Ali imam slab taj strong automatic association. Znači znači imaš association, ali nije jak. Da. Dobro, okej. Da, malo zbunjujuće bilo dok sam čitala. Dobro. Ali zar nije interesantno? Da. Evo ja, znači nekoliko sam puta uzela taj test, jer osoba koja je u science, tehničkim naukama i evo, još uvijek mi, znači, ali ja zaista pokušavam znači, ali jednostavno, to je nešto što je dio mene, što automatski u meni, evo, bez obzira što sam osviještena, svjesno sam osviještena, i bavim se ovim temama, još uvijek podsvjesno, ako ne razmišljam o tome dok pravim svoje odluke, ja mogu napraviti odluku koja će biti bazirana na tom nekom mom nesvjesnoj pristrasnosti koju imam. Tako da je nekako prvi nekako korak za početak bavljenja ovom temom je da upravo to shvatimo, da to nije sad tamo neki loši ljudi koji nas diskriminiraju, nego da smo to mi, da to sve polazi od sviju nas, da je cijelo društvo tako i da moramo jako puno da radimo da bismo bili fair. Imamo razne, mislim, ne znam, super je ovo i za razne rase i religije i ovo je zaista primjenjivo na puno tih nekih stvari na osnovu kojih se ljudi mogu diskriminirati. A sve te diskriminacije vode ka tome da zaista ne iskorištavamo najbolje talente i najbolje ono što je potrebno u ovom slučaju za nauku. Želimo da je nauka da koristi sav mogući potencijal koji se može desiti. Tako da, ne znam, jel treba još nekom vremenu da smo svi završili sa ovim sesijom? Niste, jel? Aha, dobro, sačekat ćemo da još malo. Ali mislim da je interesantno možda testirati svoje prijatelje i familiju, poznanike da vidite kako. Jer ja mislim da je to nekako početni korak za sve. Sad ćemo još malo. Jeste očekivali da će dobiti takav rezultat? Ništa. Amina, poslao sam ti na Viber još link za ovu online stranicu, ako možeš i to da pročitiš šta sam svima možete. Ovo će nam trebati za narednu Bibliju. Jest. Možeš sam na e-mail, ako možeš da pošalješ. Treba će malo papira i olovka, ne znam, čini se da svi imaju neki note taking, ali evo mislim da možemo donijeti još malo. Da se neke stvari mogu malo zabilježiti.
završili svimi. Molim? Završili smo. Aha, jeste li bari, kakvi su vam rezultati? A, kao da još moramo učiti, uzeli smo ovaj za transgender i kao da još smo kao na levelu studiranja o tome, kao da još nemamo određen status mišljenja prema tome. Aha. Kao da smo još u procesu i proučavanja. Aha, dobro. Znači ima puno testova, mislim da se baš onako svi načine malo promišljamo, da li poznajemo sebe dovoljno i kako pravimo svoje odluke i šta se ulazi u te naše načine odlučivanja. Ja sam zamolila Amin da podijeli s vama ovu stranicu, mislim da je lakše i ako možete da odete na link koji vam je ona poslala. To je u suštini stranica ovog jednog od evropskih projekata, ja možem sam ja učestvovala. I mislim da je to još neka stvar koju bi voljela da ponesete danas da se nekako pokušamo što više uključivati u ove evropske istraživačke projekte. Mislim da je to jedna zaista jedan super način da se povežemo sa ljudima, da koristite ove Erasmus Plus exchanges koji postoje na univerzitetima. Mislim da je to super način da nekako rastemo i da se bavimo pametnim stvarima, da koristimo svoje vrijeme za produktivne stvari. Jeste li dobili svi ovaj link? Uspjeli da otvorite web stranicu? Koji je link? Na web i na e-mail je poslala. Ovaj drugi. Yes. Ovaj Sage. Yes, Sage. Jel znate što znači Sage? Jest, kabina, jest, to je ova biljka. A u stvari to je onaj Systemic Action for Gender Equality, to je u stvari skraćenica, ali zato je ova stranica tako zelena kao biljka, jeste. I motto je Growing Equality kao biljka, jel? Ako možete na ovoj stranici da odete, znači Tools and Training i predzadnja, i malo ćemo sad na engleskom, nadam se da je svima to ok, pošto su nam ovi materijali na engleskom, bit će neka videa na engleskom. Ako možete da kliknete na ovaj online course, i onda click here to get more details. To ćemo otvoriti ovu stranicu. Ovdje postoji, znači ovo je online kurs, vidjet ćete koji ima zaista super neke materijale. Ne znam koliko ćemo stići danas da prođemo, ali evo imate link, dobili ste ga u mail, možete ćete da ga nastavite, možete sutra, jer kao što je Mirza rekao, ako imate neki pitanja, ako prolazite kroz neki materijala, podijelit ću ja s vama svoju e-mail adresu, tako da možete slobodno da pitate. Ovaj kurs se sastoji od 3 dijela. Prvi je Change Management for Gender Equality i to je više onako za institucije, za promjenu institucija, tako da ja ne bi se danas na taj dio skoncentrisala, nego bi na ova druga dva. Prvi je Unconscious Bias i to smo već krenuli nekako sa ovim nekim malim testićem, ali sad malo da dublje razmislimo šta to sve znači za nauku i šta znači to što smo mi bias i što imamo te neke svoje automatske asocijacije. I ovaj drugi dio je The Gender Dimension in Research, tako da evo ja sam sad kliknula na ovaj Unconscious Bias link. Možemo da pogledamo ovaj prvi video zajedno. Ja ga mogu ovdje and I'm a visiting research fellow in the Trinity Centre for Gender, Equality and Leadership. Welcome to this session entitled Unconscious Bias, which is aimed at those interested in developing a gender equality plan to support the development of gender institutions in higher education. We are all biased. Our experiences shape us, and our experiences, beliefs, race, ethnicity, gender, sexual orientation, place of birth and other factors influence the lens through which we view the world. And this can impact every aspect of our lives, both personal and professional. Unconscious bias, sometimes called implicit bias or unintended bias, is an expression of our unintentional people preferences. It is automatically activated and it affects how we think day to day and how we make regular decisions.
However, just because we have these automatic biases, this doesn't mean we should accept them and allow them to influence our behaviour. This session will support you to recognise and acknowledge your own biases so that you can identify them when making decisions and prevent yourself from making judgments based on a biased viewpoint. It will help you to recognise the negative effects of bias, particularly where it relates to gender, as well as the benefits to be realised by uncovering bias in decision-making processes. Finally, this session will introduce and describe strategies for overcoming personal and organisational bias. On completion of this session, you should be able to outline the benefits of equal gender participation in the workforce, explain how unconscious biases are created, describe the impact of unconscious bias, and analyse examples of unconscious bias, as well as utilising strategies to manage and mitigate bias. There are several tasks for you to complete in line with this topic, and completing these will help you to achieve the learning outcomes I just listed, in addition to developing an in-depth appreciation for the topic of unconscious bias as it relates to gender inequality. Jeste mogli da čujete, da razumijete, bilo je dovoljno dobro. Sjetila sam se jedne interesantne historijske činjenice za Trinity College Dublin. On je počeo kao all-male school, gdje žene nisu mogle da studiraju i baš imali jednog predsjednika koji je rekao, izjavio kao over my dead body, da žene će ići da studira ovdje. Interesantno, znači godinu kada je on umro, tad je stvarno žena prvi put ušla da studira, tako da je bio u pravu, jel? Ali super jedna institucija za podsjetiti, baš mi drago da smo imali priliku da sarađujemo s njim. Vi ste svi na ovom linku, jel tako? Vidite, ima neki Unconscious Bias Worksheet, to je prvi link. Ako možete da ga downloadujete, jel li? I imat ćemo ga tu sa strane, jer ili možete jednostavno uzeti, mislim da je Amina donijela neke papire, samo malo neke bilješke da se uzmu, pošto da ne printam, nismo isprintali ove stvari, jel? Dobro. Sad ćemo da gledamo još jedan video koji je napravio Royal Society i to je u stvari u Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije nezavisna naučna akademija koja se bavi promicanjem izvrsnosti u naučno-istraživačkom radu. Jedan inovativan video, sad ćete da vidite. The unconscious mind is amazing. It can process vastly more information than our conscious mind by using shortcuts based on our background, cultural environment, and personal experiences to make almost instantaneous decisions about everything around us. The snag is, it's wrong quite a lot of the time, especially on matters that need rational thinking. Here's a classic example. A bat and a ball cost £1.10. If the bat costs £1 more than the ball, how much does the ball cost? Most people, including over 50% of students at some of the world's leading universities, get the answer wrong and say 10p. The answer is actually 5p. Many of us choose 10p without thinking. This is because our unconscious mind uses instinct, not analysis. So our unconscious is fallible. It's also biased. It makes snap judgments of people we meet, categorizing them according to gender, social and other characteristics. In milliseconds, we judge whether somebody is like us and belongs to our in-group. These are the people we favor. So men might favor men, while women might favor women. However, we can belong to different in-groups, and we like to be part of an in-group that's powerful, which could mean a woman favoring a man over a woman. That's unconscious bias. All of us have it, and it colors our decisions without our realizing. For example,
Research reveals that if I were a man, you would be more likely to be nodding in agreement right now, because people pay more attention to a male voice. The Royal Society fosters excellence in science, but this can only be achieved if we select from the widest range of talent. And that's not possible if unconscious bias is narrowing down the field for non-scientific reasons. To lessen the impact of unconscious bias, which is easier for us to notice in others, we are raising the awareness of unconscious bias to members of our selection and appointment panels. We're encouraging panel members to deliberately slow down decision-making, reconsider reasons for decisions, question cultural stereotypes, and monitor each other for unconscious bias. We can't cure unconscious bias, but with self-awareness, we can address it. Mislim da sam ja upravo rezultat da ne možemo izliječiti unconscious bias. Opet sam imala bias test. Tako da jedini način zaista da nekako isključimo to iz načina donošenja naših odluka je da smo ga svjesni, da smo obrazovani u vezi toga. Jel? Tako da, imamo znači, poslije gledanja ovoga videa, imamo sljedeća pitanja, možda možemo malo da prodiskutujemo. What are your initial thoughts and reactions to the clip? Možda evo neko da kaže koji su neki može. Oba. Nema veze, samo ako možete uključiti. Malo smo to ne znam, sve sa lijevi strane. Možemo da čujemo neka razmišljanja. Pa, mislim, pravo je da imamo svi unconscious bias, pogotovo kada je postavljeno ono pitanje, je li 5 ili 10, ja sam prva odmah pomislila da je 10. I funkcionišemo svi na osnovu nekog instinkta i uvijek tako prosuđujemo, jer ono što nam se zna desiti da kada pogledamo nekoga da odmah donesemo sud, jer što ne dajemo baš ljudima ni šansu poslije toga. Da to je malo problematik. Odnosno nije malo više. Da. Znači, svjesna si svog. Jesi bila svjesna prije nego što si došla ovdje jutro, nisi toliko razmišljala možda o tome, ja? Iskreno nisam razmišljala. Pa da. I nismo ali zaista, mislim, dok ne počnemo razmišljati, onda stvarno vidimo koliko, znači, te odluke sve odoše, jel, u tom nekom pravcu koji ne treba, jel, da ide. Imamo još neko koji bi želio da podijeli neka svoja razmišljanja? Ja bih samo rekao, što se tiče unconscious bias, ja mislim da Discovery davno nekad gledao neki naučni program. Uglavnom, stavili su 2 ekipe po 6 osoba, troje muško, troje žensko u obje ekipe. Jedni su nosili plavo, jedni crveno. I rekli su, ovi koji nose, ne znam, plavo, oni su rođeni u julu, augustu, septembru, oktobru, novembru i decembru, a ovi u prvih 6 mjeseci. I samo su to rekli, krenuli su igrati na 3-4 igre i ja sam rođen u septembru i ja sam počeo navijati za ovu ekipu koja je osoba koja je rođena u septembru. Ja gledam, ja navijam, ja mislim da je pobjedila ekipa. Kad samo djedo kaže, jeste li navijali za ekipu u kojoj je osoba u kojoj je vaš mjesec rođen, kaže, to vam je eto nešto rekao unconscious bias. A zapravo nisu bili, već samo nama rekao taj neki To je taj in-grup, jel? Mi se osjećamo da smo dio te grupe na neki način. Ali tome svi nekako težimo na kraju krajeva, da znate imamo neko mjesto. Da pripadamo nečemu. Da. Može. Isto sam mi palo na da može se primijeniti, postoji MBTI, 16 tipova ličnosti. Ono što vas sastavi 4 slova pa vam kažu šta ste. I onda ima neko ko je to istraživao, na osnovu toga se zaključi ko bi se s kim trebao slagati, kao koja 4 slova idu s koja 4 slova. Kada nekad se zna da kad upoznamo nekoga ko se ne bi trebao slagati s nama, s kim ne bi trebalo da budemo dobri, onda isto kada instinktivno namjerno nećemo biti dobri s tom osobom sam zato što ima ta neka 4 slova. To je isto, recimo primjer, mi na našem fakultetu osnovali smo karijerni centar za žene. I dosta radimo slično ovome, mislim,
potpunosti sa ovim, znači projekat na tome bazira se da mi žene koje su obespravljene zbog osnovnog obrazovanja i mentaliteta našeg razmišljanja u državi, pokušamo da te žene izvedemo na neku to osnovno ili srednjoškolsko obrazovanje koje su bile uskraćene za sve to baš zbog tog našeg razmišljanja, recimo gdje muškarci uvijek prevladavaju, kao što ste rekli imamo tu liniju rapidnog opadanja, kad ide se ka većem nekom liderstvu, evo recimo od nas na fakultetu imamo recimo 5 muškaraca, sve ostalo smo mi žene, ali profesor Refik, koji nam je rektor na fakultetu, on nam osmišlja cijeli program. Jako je profesorca, doktor komunikologije, profesorca Marijana koji ste sad trenutno upoznali. Tako da, ipak na neki način mi možda sami sebe u tom segmentu omalovažavamo da mislimo da muškarci ipak imaju tu neku veću tendenciju razmišljanja da kažu, pa ipak ćemo mi odlučiti, ipak ste vi žene. A dobro, to je nekako splet tih nekih okolnosti koji dovode do svega toga, ali sad moramo nekako da razbijemo te okolnosti, da vidimo kako... Da razbijemo, da i mi žene znamo šta je rezultat. Znamo šta je rezultat, ali sad da vidimo kako dolazimo do tog rezultata i koji su neki alternativni načini da dolazimo do rezultata da malo više žena učestvuje u tim procesima odlučivanja. Mislim, nije samo to da imamo taj bias, ne znam, prema genderu ili sad u križu smo radili na SSL iz Media Power Politics predmeta. Media biases. Radimo media biases, tipa profesorica nam je tražila da uporedimo kako Western media outlets reaguju, kako reportiraju na dešavanje u Middle East i kako tipa Al Jazeera šta radi. I sad upoređivali smo kako članke i pisali smo kao mali research paper na temu toga, ali u stvari koliko media ima ti biases koji se kod na nas, project on our conscience. Apsolutno, znači evo kao što ste vidjeli ovaj implicit bias na Harvardu nije samo, mislim, gender je zaista jedna stvar, ali mi pravimo te način koji kategorišemo ljudi po svim tim nekim grupicama i grupama i tako da, ok, imamo neki agreement da nam je taj unconscious bias problem, čini mi se. Dobro, sad kaže da ovdje šta mi je sljedeće da uradimo ovaj task 1 koji je na worksheetu. Dobro, mi smo pregledali. Initial thoughts, can you examples, what comments under the clip do you agree and disagree with? Dobro, to smo prešli. Sada task 1. Watch the presentation entitled Unconscious Bias. Tick the box on the right once the task is complete. Znači sljedeće nam je prezentacija. Click the link below to study the presentation and when you have finished, return to this page to complete the task. Ok, ne znam, možda je bolje, pošto imate svi računare, Ja se ne mogu da konektujem zbog problema sa meni. Aha, hoćete li onda ja ovdje pokrenem opet na televizor, je li to bolje? Ako možete, pošto... Dobro, može, evo pokrećem. Hello, my name is Dr. Jemima Bailey and welcome to this presentation on unconscious bias, during which we will examine the case for gender diversity and the existence of unconscious bias in institutions and within ourselves. This topic comprises 3 sections. Section 1, the case for gender diversity, during which we will examine the arguments that support the value of gender equality and diversity in higher education institutions. Section 2, awareness of unconscious bias and the impact of unconscious bias, where we outline the nature of unconscious bias and how it may affect our own judgments and decision making. And Section 3, a case study of unconscious bias, where we will explore what can be learned from examples and case studies of unconscious bias. Section 1, the case for gender diversity. We will start by looking at the case for gender diversity and how equal gender participation benefits both individuals and institutions. There are a number of key arguments to support gender equality and diversity in education and research settings, beyond the commitment to egalitarian principles, which include opportunities to participate in higher education and research for all, regardless of gender. These arguments include attracting and retaining talent, credibility, and research quality and relevance.
click each tab to learn more. When you are ready, click Next to continue. Vidim da imamo još samo sat vremena, toliko puno We will now materijala. look at a snapshot of gender in academia in Europe. Despite the commitment to equality in Europe that has existed for decades, the evidence shows us that there are still major disparities in representation of women and men in the educational institutions in Europe. For example, this graph from the She Figures 2018 report. Ovo što sam vam ja spominjala, pošto u Velikoj Britaniji grade C, B, A, to je drugačije, u stvari ovo je docent, vanredni profesor i redovni profesor. We will now look at a snapshot of gender in academia in Europe. Despite the commitment to equality in Europe that has existed for decades, the evidence shows us that there are still major disparities in representation of women and men in the educational institutions in Europe. For example, this graph from the She Figures 2018 report, published in 2019, shows the female and male composition of both the student and academic population across Europe in 2013 and 2016. These figures show that while women demonstrate the same degree of scholarly excellence as men, with more women than men at undergraduate level, there is an alarming drop-off in female talent on the way up to the top of academia. If you look at the representation of women at professor level, you can see that only 24% are women. Although there has been progress for women in academia, it has been slow. In his foreword to the She Report 2019, European Commissioner Carlos Moedas points out, gender inequality does not fix itself. What we need is a complete cultural change, which requires systematic and coordinated actions, education, and strong political commitment by all actors involved. Gender equality is not only a matter of concern for women, it must matter to all of us. If we want to take scientific excellence to the next level, if we want to deliver science-based solutions to the many urgent and pressing global challenges, we need all talents in play. So, to sum up the section on the case for gender diversity, let us ask, why does gender diversity matter? What are the benefits of moving towards a more diverse and inclusive organisation? Compliance with domestic and EU regulations, improved competitiveness of universities in accessing public funding, inclusiveness and well-being in the workplace, commitment to equality and diversity can improve creativity and innovation through access to a greater variety of perspectives, better internal decision-making and career management structures. Women and men have equal access to opportunities and participation in education and research. Unconscious bias, which is a barrier to inclusion and diversity, is challenged. Hopefully this section has illustrated for you that there is a strong motivation to embrace the values of equality and diversity and other benefits for both individuals and institutions in doing so. Section 2, Awareness of Unconscious Bias and its Impact. So what is unconscious bias? According to Professor Ute Frith of the Royal I'm Society just in gonna the skip UK, some things. unconscious bias is when we make judgments. Why do we have unconscious biases? Broadly speaking, we all act on the basis of internalized schema, which we use to make the task of processing information efficient. How are these biases that influence our decision-making created? Implicit or unconscious biases develop and are maintained from our experiences, the culture we live in, and the media we absorb. Click each tab to learn more. When you are ready, click Next to continue. Okay, just because we have a lot of things, I think you will have this link you can explore, but I would like us to go further, and you can go back and We tend to judge members of the out-group more harshly than we do members of our in-group. So who makes up your in-group and out-group? There is an argument that unconscious bias has a necessary purpose because at the most primitive, our automatic thinking and decision-making might be thought about as a danger detector. This detector begins an unconscious process of deciding whether something or someone we encounter is safe or dangerous, or simple or complex, before our conscious mind even acknowledges its presence. If the unconscious mind perceives a danger, it can mount a fight or flight response, which may serve us well in some circumstances.
However, there are also situations where we need to be vigilant to its presence and move to a slower pace to consciously determine whether our conscious or unconscious mind should be in the driving seat of how we behave and the decisions we make. There is a video defining in-groups and a video exploring how people react to people outside their in-group in the extended section of the session homepage. There is a significant body of research that shows that there are direct links between our unconscious bias and our behaviour, whether in face-to-face situations such as interviews. All of these situations trigger unconscious bias. Being emotionally charged, physiologically under-resourced, busy or distracted can increase the chances of acting on shortcuts in judgment. Other issues which may lead us to relying on our unconscious biases are complexity. If a satisfactory answer to a hard question is not found quickly, the unconscious brain will find a related question that is easier and will answer it. Contradictory information. Substitution takes place unconsciously. This occurs when we lack good information and is based on intuition, perceptions and biases, gut feeling. Rushing. When we are under pressure to make a quick decision, we dispense with the logical and go with our intuition. How does unconscious bias impact on our behaviour? It results in almost unnoticeable behaviours, micro-behaviours, such as paying a little less attention to what the other person says, addressing them less warmly, or talking less to them. We tend to be less empathetic towards people who are not like us. Our unconscious bias can also be the source of poor decision-making and have a negative impact on personal or professional relationships. The most obvious hotspots or risks in workplaces and institutions where we may be most vulnerable to bias affecting our decisions are in recruitment, workload allocation, listening, feedback and performance evaluations, informal networking, coaching and advice. Click each tab to learn more. When you are ready, click next to continue. Znači to, ako nekog zapošljavamo, ako dijelimo poslove, slušamo, ocjenjujemo, znači to su sve neka mjesta gdje taj naš podsvjesna prisvjesnost može da ima utjecaj. Ali zamislite to, recimo vi vodite firmu i vi želite the impact of our unconscious bias can influence. Da želite zaposliti najbolje ljude u vašoj firmi, ali vi to ne uradite. Možda ste imali nekog koji je bio na intervju koji je realno objektivno možda bio i bolji, ali i to nije nikomu u interesu, jel, da ne radi sa najboljim mogućim ljudima. Which staff or students we focus on, encourage and make time for, who we listen to most attentively and whose performance we notice or don't, who we sit next to in meetings, how our body language communicates interest and attention or not, who we trust with opportunities, how much leeway we give people when they make mistakes, who we give positive or negative feedback to, and how we perform when under pressure. Click the tab to learn about what steps you can take individually and as an institution to mitigate bias. When you are ready, click next. Section 3, a case study of unconscious bias in higher education. We have reviewed the origins of unconscious bias and also examined some of the risk areas for unconscious bias influencing our decision-making processes in the workplace or institutional context. In this section, we will look in more detail at an example of the impact of unconscious bias in educational institutional settings. A body of research demonstrates gender bias in many demographic groups, even those where you might expect decisions to be made on a rational and non-biased basis, such as in the scientific academic community. And we will now examine a case study demonstrating gender bias in this community. The paper, Science Faculty Subtle Gender Biases Favour Male Students, by Moss Rakusin et al. 2012, reports how they carried out an experiment to assess whether academics in science faculties showed preferential evaluation and treatment of male students. The study asked science faculty across universities to rate the application of a student for a laboratory manager position. The applications were identical, except that they were randomly assigned either a male or a female name. The results of the research found that the male applicant was ranked higher on all of the 3 criteria of competence, hireability and mentoring.
and the reviewers recommended a starting salary of $30,000 for male and $26,500 for the female candidate. Both male and female faculty judged a female student to be less competent and less worthy of being hired than an identical male student, and also offered her a smaller starting salary and less career mentoring. In other words, female academics were just as likely as their male colleagues to favour the male applicants. The results of this study demonstrate that subtle gender bias is important to address because it could translate into large real-world disadvantages in the judgment and treatment of female science students. The study concludes, the fact that faculty members' bias was independent of their gender, scientific discipline, age and tenure status suggests that it is unintentional, generated from widespread cultural stereotypes rather than a conscious intention to harm women. Additionally, the fact that faculty participants reported liking the female more than the male student further underscores the point that our results likely do not reflect faculty members' overt hostility towards women. Instead, despite expressing warmth towards emerging female scientists, faculty members of both genders appear to be affected by enduring cultural stereotypes about women's lack of science competence that translate into biases in student evaluation and mentoring. Samo da ponovim, ne znam da ste svi razumijeli, znači identičan CV, jedina razlika je muško-žensko ime i žene i muškarci su evaluirali lošije kompetencije, sve kriterije, CV sa ženskim imenom, iako je, i ponuđena je manja plata CV-u sa ženskim imenom. Znači, puno rezultata, pristrasnost može jako puno da utječe na odluke i na karijeru i žena i muškaraca. To conclude this presentation, here are some key points to take away. Our unconscious brain is a valuable processing mechanism, but there is risk if we allow it to interfere with complex decision-making or judgment. We all have biases. These are the patterns and assumptions that are fixed in our brains based on a cumulative experience of the world around us. Our biases can coexist alongside, and sometimes in conflict with, our core values, so it is important that we are aware of potential bias and adopt strategies to manage them. In this presentation, we have mainly explored gender bias in the university setting, but bias is prevalent in all aspects of life. These cognitive biases can impact on interpersonal relationships and interactions, and influence simple and complex decision-making. Having completed this presentation, you should be able to outline the benefits of equal gender participation in the workplace, explain how unconscious bias is created, describe the impact of unconscious bias, and analyze examples of unconscious bias. Znači, to nam je malo onako greatest hits, malo smo brzo prošli kroz ovu prezentaciju, ali pokušavamo više malo tema da imamo pokriveni. Šta mi sada poslije ove prezentacije? Znači, imamo ovu aplikaciju, jel? Šta je ideja? Da pogledamo ovaj video, da razmislimo ako je ova reklama promovira jednakopravnost spolova ili ne. Možemo da sljedeći video da ga pokrenem, ja? That color really works
znači, Can I say something? Jel na našem engleskom? svejedno. Pa ne znam, ono komični dio, ta satira, dobro, sarkazam, uglavnom, kako to nije nešto što se normalno dobaci, ali opet je onako rooted u tome da ko šta radi, da ko dobacuje, kome se dobacuje, kakve se stvari govore. I opet potiče od onoga kad si gladan nisi svoj, što je njihov moto. Tako da... Dakle, samo kad nisu svoje, oni mogu da kažu prave A njihovo je da budu takvi. A pojenta jeste biti koja je pošiljao od sporke ako primorca. Imamo neko muško mišljenje. Nisam očekivao da će ovo biti reklama za Snickers. Ja sam mislio da je ovo jedan kao ono, možda bio kao publicity stunt ili nešto kao ti građevinaci šta su već kao znate malo provociraju tako narod i stavljaju u kontekstu ravnopravnosti spolno kako već. A onda kad je to ono, kad si gladan nisi svoj pa Snickers pa to je kao simpatično, ali nekako opet s druge strane da možda nije reklama za Snickers, imalo bi više možda smisla to što su taj video, meni, sad ne znam mislim što da mislim. Pa to jeste bit marketinga. Da, to ja mislim. To jeste bit marketinga zato što oni strateški i psihološki gađaju na situacije i područja u kojima se nalaze da bi mogli osvijestiti neke određene stvari u podsvijesti trenutno dešavanja. Imali smo neki možda primjer koji možemo povezati kod nas, ovaj keks. Domaćica? Da. Yes. Koji isto tako, jel? A svi proizvod za čišćenje naše reklame, čisti sve osim obraza, znači pomažuje svaki put. Ili tipa igračke za djevojčice, kuhinja se promoviše, djevojčice barha. Sad uči prvo kako da kuha, mislim. Ima ono i kad imam jegodići kupujemo, kad piše, ne znam, tatna princeza, ovako nešto, a tamo za dječaka mi piše nešto, zavodnik, ovako, ja se uvijek iznenam kad gledaju na muški ženski odjel, tipa očem kod Duxer da kupim, a sad ona nova serija House of Dragon. I ta slozne Duxer, znam da nemaš na ženskom odjelu, ima i na muškom odjelu. Sve Marvel filmovi ima na muškom odjelu, skupi kao da žene ne gledaju Marvel filmove. I gdje sad si tičmo bude rozo. A baš sam prilično posljednje ime ta ženska moda onako baš malo šire stvari, malo više gender neutral, čini mi se. Dobro, super. Imamo diskusiju. Studija je dubioznu. Šta? Studija je dubioznu. Da. Ne možemo ići, nažalost, u previše detalja, ali imamo svašta nešto, i ovdje reflections, recall, mislim da je mogli se samo 2 dana na ovom unconscious biasu zadržati i baviti se s time, ali mislim da imamo super razvijen, baš mislim da ste počeli razmišljati o tome. I znate kako, ja recimo kad sam počela da se bavim ovim stvarima, baš moje partnerice u projektu su upozorili da tvoj život više nikad neće biti isti. Od sada pa nadalje ćeš ući u sobu i samo brojati koliko je žena, koliko je muškaraca. I samo razmišljati o tim načinima na koje se donose odluke i tako dalje. Tako da, jednom nekako kad počnete razmišljati o ovim temama, zaista vas nekako oboje i zaista, ne znam, meni su zaista, iako nisu moj neki integralni dio nečega čim se bavim, zaista su mi postale jako važne i zaista pokušavam da je promovišem uzvuč što je više moguće, mislim da ne možemo, da su jako bitni za progres zajednice. Nemamo još puno vremena, tako da bih vam ja možda ostavila, možda ajde malo da napravimo jednu pauzicu, 5 minuta, 5-10 minuta i onda bi se voljela da se posvetim ovom gender dimension in research, jer mislim da je to bitna tema. Tako da imamo makar pola sata da pogledamo i te materijale skupa, a vi naravno imate link, možete onda nastaviti dalje. Pa hajmo da je jedna mala pauzica pa ćemo se vratiti. Gender dimension.
mislite da je like unconscious bias utjecao na to? Zato što ste u male dominated field. Da, apsolutno. Jer kao da gledate... Yes, slažem se, i to bi bio isto moj odgovor. Apsolutno. Ja se izvinjam, imam jedno pitanje. Naravno. Da li bi se moglo dogovoriti recimo sa profesoricom Marijanom, pošto mi imamo karijerni centar, je djelomično dosta radimo već unazad godinu i nešto dana. Imamo već grupu žena koje se već usavršavaju, počeli su da rade na tom svom oslobađanju, pa kad bi vi jedno od ovakvih predavanja da preko Zooma odradimo, Pa možemo. Da oni zapravo vide da nisu tu sami, da imaju još tu neku podršku. I ja sam saznala tek možda u četvrtak. Ali evo, ovo je tek početak, ovo je prvo predavanje. Imamo još predavanje, znači da se ja dogovorim sa kolegicama iz centra da se priključe Zoom, pošto to su inače ugrožene žene koje su bile znači, pod pritiskom tradicije, situacija života i ostalo, koje nisu završile edukacije svoje, primjer osnovno obrazovanje i srednju školu i koje zbog toga stale se tačkom života i zaključale su krug da budu samo kućanci. Da, ja sam u tom karijernom centru, ja sam njena studenta. Da oni vide da oni nisu sami u toj svojoj priči, da nismo sam mi jedini koji potenciramo. Evo imam, ako može Viber, kada mail za jedno. Evo ja ću odmah da zapišem, ja ću onda kontaktirati